Кавди се днодиве, прво Реджеб Масек Куджан. 1000 шташево сарандото беш пари хиджа, я пакто апиям оптото диве Марта, 2000 диве. Амари тема, то е худба, кота кавачера. Теманге авересе окова со мангеја туче. Теманге авересе окова со мангеја туче. А какја тема, теманге авересе окова со мангеја туче, јек мануш го дајм тоа буд опрезно, тараки пани филути, премало авера, сарнаби нека се анела да е грошни па, сарнаби нека се увредини, сарнаби черва да е неправда, hem sarnabi pana bilo samo greho čerela, premalo avera manušana. Iako tar obavezno elementi koja je kvernikovo rane to velje ano po imani, to jest to velje ano po verovanje, tamo terodel, to jest evangel pe palese sa okova sorodela empeseda. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerim ki sura El-Huđra nešto ajeti večeri penala Bismillahirrahmanirrahim Innemal muhminune ihvetun fe aslihu bejne ehavikum vettequllahe le'alekum turhamun. O vernik yatane samu pala. O dolese pomirinen tumare dujem palen kedatane holame. Hem darango taralak subhanahu wa ta'ala sarbi motovipe hem oprotumende okovipa. Čači papi Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam koje hadisi večeri ko varigaro Buharimu muslim večeri pona ko na veruini. Naka veruine sad dok te pralese na mangija oko vaso mangija tuče. Naka veruine sad dok te pralese na mangija oko vaso mangija tuče. Hikaje človeka večera kot takja tema večeri pe da je kotar učenjakja koja već salo sari večerđa. Pa je drumo ana mo živdi pe kotar čefi penjum alhamdulillah. Kotar čefi kešunja dizova čeža alhamdulillah. Soda čini nekatano šukrimu Allah subhanahu wa ta'ala. Em se bepe odolese dorela Isusova čeža ogro dela oprost. To prostili su Allah subhanahu wa ta'ala zbog od dva laki pa mero dava trijanda beš a karela Isusova čežu. A manuša kola i neo te kola šunđo dova čudinena peva černa, ja poma sa šajadova, sebe podova lati, alhamdulillah, terode oprosto dolese. Pa ovkava čerenđe, kamo to vidiđe, akava osari poma. Kada je drumo penela, neće džum hudba, je džamijani Bagdad, ta poma citirijum akava jeti. Citirijuma je hadisi kuri pominipe, sar na nemuslimani okova, kova na ulavi, to jest kova na podelini pituga, hem požalost pepraleja muslimaneja. Znači na netano muslimani okova, kova na ulavi, to jest na podelini pituga, hem požalost avere muslimaneja. Dok će žum ovaj hudba, ani džamija, kuvela jek manuš, ema uzlomande, ema čeri maj, pahari tanšunadara, o sari, ani Bagdad, pa bile sao džamije, sao dučane bili sari. Samo ti dučana čini bizadili. Neko tar kešumo dako tar čefi pa će žup, elhamdulillah, po tar čefi, sada bili sari mi dučana, a da pri tome mena uopšte na mistinjum kotarokola amare prala so olender dolisale odlučane, sa čile bizo ništa, ne na mistim korolingi muka koja olena strža, nego di kumame momenti samo mani.
dovesse come a me parlare Triana invece era teoba, sta so cercamo un dia da kika, mena mistiun cu taxirati cu asta giamare pralen, vero mistinjum, sama domande. Acabamo cu alhamdulillah značenja mane kovel samo bizadini mi dučana ave renže man na interesini. So akva sa kontra prarane kotar okova so Allah subhanahu wa ta'ala amenje vačeri so sikajame so onaredinanže. Tako kraja zaključak anatala kotar okola sa so Allah subhanahu wa ta'ala naredina menje te misli na šukaripa. Te misli na averese sa okova so manga te ovel amenje. Te novače prije keda stari dajke taksirati, kada stari prave muslimane. Inšallah, te arake Allah subhanahu wa ta'ala sare nenko tar svako taksirati, te arake amenko tar iskušenja kola tane, angla mende, a kola naštitili gara. Te araki sa okova su interesina men. Te araki sa mare pralenko svako tan koji god tane. Te araki inšallah Allah subhanahu wa ta'ala amen sarijen kotar tugen briga, kotar nariban, kotar vest, kotar daren, kotar škrtos, kotar borčite na pritiski dano, kotar manušar kola lošni pamena. Ta rakamet išava Allah subhanahu wa ta'ala, kotar džerimesti patnja, kotar iskušenje ko kabori, kotar smutja, onda kao će bi pajma ando meriva, kotar smutja, em lošni prav, ando mesih deđal. Inšallah Allah subhanahu wa ta'ala amena džasa svjem ki kupa, saj muslimani djeka će doki kupa ko ahireti. Tova inšallah barabar, tova inšallah ko društvo, saj penga merenca, šehidenca, sa kolešuka manušenca. Amin, ja rab, amin. Subhanike, bihamdike, la ilaha illa anta, estakfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.